Rongkhang Education Block Angkang Jengkha Thepli Aram Porong along Kiduk Pranabananda Vidyalaya Mandir Higher Secondary School BSS along Model and Drawing Exhibition amei Alira Champion Pachun Pon Bangso Exhibition Kang Pua Prang Kiduk Poname along Aluhisar Puaman Pengpen Kachitong Dun Deputy Inspector of School Long Kirongpi Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Pangcho MBBS Dr. Mahabishnu Tokbi Ward Commissioner Dhan Singh Tiso Senior Advocate Sart Hironghi Karbi Cultural Society Chunbang Buleswar Hanse Pen Chenglok Ongdung Man Kidotum Chetong Dunrenti May Kidwa Prang Bangso School Osomar Tumpen Kilun ke Kanta Paklang Pon Anchot Kalisi Methang ke Tek Science a Hormu Project a Hormu Kaselama Mukha Hehui Ta Paklang Pon Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Pangcho Senior Advocate Sart Hironghi DI Hamren Longkirongpi Thanbang Mohesrong Hangatumpen Lamjai Piponrinti Alang litum kaning Jepon ke education henlo munit amoyar bunglo School a hemalong lu ke thanchot kalisi osomarapan kaprek activities tame klem ponangji nona kai ke kaching baya kai pinak nasi school along prek jama sai ke deng kenang sot puta ning Jeponrinti Ini tum ningkan suring ni create home and create so forward ningkan si bilong lo lapen ang bong lo mangde sini sisal lo papanjoni lapson sumarapan exhibition mang ni tum bi thekre do asi kando ko bipenchi wa to si ni tum non kuni mangde sumarapan an so se ame thang ke thek aja kom ke klangan ko si ni so exhibition mang bi asi ki bilong mangde ni tum ningkan ongla ke dampang batai silo non batai silo drawing model lapang suka semar exhibition ke semar pen ke osmara tum alang tum ke klem kita am se lapen alang tum ke klem pon situ model prepare pon lapang so kinang so da hormuan pen alam ke ko hakalang tum an se anoles dui busini ni maka lapen ke pinini arong pik lapang so school along robonan do Mandir Higher Secondary abang so school pen ka organize pen pininang tum ka tu boita theklong lotak ko anni akimi osomar tum ko anni mission a project lapen model lapen drawing amukas tamil tum ka tu wait theklong pen inding arong lo Khironi pen Mohanteron Karbinglong Live